Basirikare ba FARDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakurikiranweho guhunga ihuriro ry'arwanyi ba AFCM 23 bidaje ngo tubiganireho kandi akubwira ko Iran yateguje leta zunze ubumwe za Amerika ibitero karundura mu gihe bazaba basubukuye imirwano. Izo nizo nkuru ebyiri nkuzaniye ngo tuziganireho. Wowe utarakanda subscribe ndagushishikariza kwanza gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News mwayikaze. Kuva kwa kabiri tariki ya 29 Mata urukiko rwa gisirikare rwa Kisangani ruri kuburanisha abasirikare 84 bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bakaba bakurikiranweho guhunga inyeshyamba za AFC M23 ubwo bari bahanganye nazo ku rugamba. Abasirikare baregwa ibyaha birimo guhunga umwanzi, kwica amabwiriza ya gisirikare, kwigumura, gupfusha ubusa amasasu. Aba basirikare bari kuburanishwa babarizwaga muri batayo y'ibihumbi 315 ya FARDC yakoreraga Iwarikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubushinjacyaha burabarega ko basubiye inyuma ubwo bari bahanganye na AFCM 23 mu gace ka Rutoboko. Buvuga kandi ko nyuma yo guhunga batangiye kurasa mu kirere nubwo bari babibujijwe n'ubakuriye. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko kwigumura kwa bari abasirikare kwatangiye ubwo bishyuzaga amafaranga y'umushahara batahembwe. Umuyobozi wa zone ya gatatu ya gisirikare babarizwamo niwe wiyambaje ubutabera mbere yuko batangira gukurikiranwa. Bijyanye no kuba hari benshi umunsi wa mbere wiburanisha ry'abari abasirikare wibanze aya makuru rero n'ubundi nagenda komeza kuzamuka ubwo ni kubijyanye n'intambara ihanganishe AFC M23 ndetse na FARDC. Byagiye bivugwa kera ubwo imirwano yari ikomeye mu bice bitandukanye harimo ni teritwari ya Warikare. Bivugwa ko ingabo n'ubundi ziri guhunga imirongo y'urugamba n'ingabo za FARDC akaba ari byo biri gutuma zinatsindwa. Kuri ubu tumaze kubona hari kuburanishwa ingabo 80 nenye bona abasirikare 84 bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bakurikiranweho n'ubundi guhunga. Dushobora no kubona n'ubundi n'abandi baburanishwa n'igihe dushobora kubona aba Wazalendo nabo abajyanwa mu rukiko. Amakuru gake y'uburyo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishobora kuba zaratsinzwe urubanza nibashaka kubivuga aragenda azamuka gake ko mu minsi ishize nibwo ibura inteko nshinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inkuru mwakurikirana kuri The Quick Times News yatangaje ko abasirikare ba leta FARDC badashoboye igihe bavuga ko badashoboye Wazalendo ntishoboke. Ibi ngibi n'ubundi bigaragaza ibyo kuba bari gushinjwa kuba barataye imirongo y'urugamba bakaba bagenda bagahunga kurasa hejuru. Ibyo biragaragaza none birashimangira bya bindi byavuzwe n'inteko nshinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko FARDC idashoboye. Nuko nguko bimeze kubijyanye n'abasirikare bari kuburanishwa urubanza rwabo. Turakomeza kurukurikirana. Abo ngubu ubushinjacyaha nibwo bufite ijambo bukomeje kuba ashinja. Tariki 4 Gicurasi bwo muri uku kwezi n'ubundi iminsi 3 iri inyuma nibwo bazaburanishwa. None nibwo iburanishwa ryabo rizasubukurwa none akafatwa n'imyanzuro. Reka dutegereze turebe kubijyanye n'aba basirikare ahubwo duhite tunyarukira mu burasirazuba bwo. Leta ya Iran yatangaje ko leta zunze ubumwe za Amerika nisubukura ibitero mu ntambara imaze amezi 2 izabwaho ibitero karundura bikomeye ndetse ikomeza gushimangira ifungwa ry'umuhora wa Hormuz. Umuhora wa Hormuz unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli umaze amezi 2 ufunze kubera intambara leta zunze ubumwe za Amerika na Israel byashoye kuri Iran kwa 28 Gashyantare 2026 byatumye ibikomoka kuri peteroli ku isi bihenda.
impande zombi zatangiye ibiganiro ariko icyiciro cya kabiri gikomwa mu nkokora nuko Perezida Donald Trump yahisemo kubuza itsinda ryari guhagararira Amerika kujya muri Pakistan ahabera ibiganiro. Kwa 30 Mata 2026 byari biteganyijwe ko Perezida Donald Trump agezwaho gahunda y'ibitero bishya bigomba kugabwa kuri Iran hagamije kuyihatira kwemera ingingo zikubiye mu masezerano Amerika yifuza ko basinya ngo intambara ihagarare. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran, Ismail Bagayer, yatangaje ko bitari ngombwa kwitega igisubizo byihuse mu biganiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amagambo yagize ati kwitega igisubizo mu gihe gito ntitaye ku muhuza uwo ari we kuri nge ntabwo ari ibintu byoroshye. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare Iran Revolutionary Guard yavuze ko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakongera kugaba ibitero kuri Iran nayo yayisubiza igaba ibitero byinshi ahari ibirindiro by'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Umuyobozi w'ingabo zirwanira mu kirere Majid Musavi we yagize ati twabonye ibyabaye ku birindiro byanyu mu karere, tuzabona ibisa nkabyo ku bwato bwanyu bw'intambara. Naho umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei mu butumwa yandikiye abaturage ba Iran yavuze ko bazakomeza kubuza umwanzi gukoresha nabi inzira y'amazi kandi bazakomeza kwigenzura. Abyo nibyagiye bitangazwa n'abayobozi batandukanye ba Iran. Hongeye noneho kugaragara ikikango cyuko intambara ishobora kuba igiye kuza mu isura nshya. Iran ikaba yafata ibindi byemezo kandi ibyemezo bikakaye. Ubwo ngubwo rero ni ugutegereza tukareba, dushobora kubona leta ya Iran yongeye kwibasira biriya bihugu kuko mu burasirazuba bwo hagati yatangiye kuzamuka n'ubundi kikango kuko n'ubundi ntago Iran irasa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bweruye, iba irasa ku bihugu birimo ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubundi ubwo ni Qatar, ubwo ni Saudi Arabia, za Bahrain, za Turkiye, biriya bihugu byo murasirazuba n'ibindi za Iraq n'ibindi bihugu bifite ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero rugutegereza tukareba iyo biza kugenda, gusa imirwano yo isaha n'isaha n'ubundi yakubura bakongera bakubura bose intwaro ko biragaragara yaba Iran nishaka guca bugufi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri wese arumva ko kondisiyo yashyizeho arizo zigomba kugenderwaho. Iyi ni The Quick Times News. Ndabashimiye kuri we wakoze subscribe naho utarayikora ndagusaba gukanda kuri subscribe twaya dukomeza kubana ibintu bikagenda neza. Gahunda za The Quick Times News dukomeze kubanogera.